Protekla sedmica bila je u znaku snežnih padavina i poljoprivredni proizvođači nisu mogli da uđu u parcele i obavljaju poljoprivredne radove, prvenstveno prihranu azotnim mineralnim đubrivima. S druge strane, imali su dovoljno vremena da razmisle kako da obave zaštitu bilja, ali i o predstojećoj prolećnoj setvi. Dobar dan želim predstavniku Bayer Srbija Živanu Tutiću. Dobar dan i vama i svim vašim gledalcima. Bayer Crop Science u svom sastavu ima i DeKalb, to su najstariji hibridi na svetu. Na osnovu protekle godine, kako su se pokazali ovi hibridi u uslovima u Srbiji? Tako je, kao što ste rekli, znači Bayer kompanija koja posluje na tržištu Srbije, pored dobro poznatih sredstava za zaštitu bilja, već proteklih 2-3 godine poljoprivrednim proizvođačima nudi i semenske hibride kukuruza, reč je dakle o DeKalb hibridima. Kada je reč o prošloj, odnosno o protekloj godini, a tiče se proizvodnje kukuruza, možemo slobodno da kažemo da je iza nas izuzetno specifična i na pojedinim terenima čak i teška proizvodna sezona. Naime, ako se setimo, nešto hladnije vreme tokom meseca aprila prouzrokovalo je nešto duže, odnosno pomeranje rokova setve, tako da smo na pojedinim terenima imali setvu čak i do prve polovine maja meseca. Opet nešto više i više temperature tokom juna i jula meseca na pojedinim regionima, čak i preko 40 stepeni, svakako uticale su na prinos koji se možda razlikovao u odnosu na prethodne proizvodne sezone. Ali opet na sreću svih poljoprivrednih proizvođača nešto bolji uslovi prilikom otkupa uticali su da se prošle godine proizvodnja kukuruza mogla svrstati u red i u niz profitabilnih poljoprivrednih proizvodnji. Koje su osnovne karakteristike DeKalb hibrida, s obzirom da znamo da dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država i da je Arizona veoma suva zemlja? Moglo bi se tako reći. Dakle, kada se radi o DeKalb hibridima, odnosno o hibridima kukuruza koje kompanija Bayer ima u ponudi za svoje poljoprivredne proizvođače, radi se o hibridima koji imaju vrhunsku genetiku. Vrhunska genetika koja je praćena u ovom trenutku najsavremenijim i najkompletnijim tretmanom semena u vidu Acceleron tehnologije. Naime, svako zrno, odnosno svako zrno koje se nalazi u vrećama od 80.000 zrna zaštićeno je sa čak 4 zaštitna sredstva. Dakle, u prvom redu tu mislim na insekticidni tretman koji seme kukuruza štiti od najvažnijih zemljišnih štetočina. Pored insekticidnog tretmana, na svakom zrnu se nalazi fungicidni tretman koji seme štiti od najvažnijih zemljišnih bolesti. I kao treća komponenta koja se nalazi, a svakako izuzetno bitna, jeste biostimulator rasta. Radi se o molekulu B360 koji omogućava biljci DeKalbovih hibrida veću zapreminsku masu korenovog sistema i bolje i efikasnije usvajanje vode i hranljivih materija. Dakle, molekul B360 jeste sredstvo koje je ovim putem čini da biljka kukuruza usvoji neke elemente koje su do sada bili nedostupni za usvajanje od strane biljke. I kao četvrto, svakako podjednako bitno sredstvo jeste peridijam. Peridijam jeste sredstvo koje pomaže bolji protok semena kroz setveni aparat i samim tim omogućava bolju, kvalitetniju i precizniju setvu. Pored vrhunskog dorađenog semena, svakako ključna prednost DeKalb hibrida kukuruza jeste prinos. Visok prinos u proizvodnim godinama i rekordni rezultati
u proizvodnim godinama koje su pogodne za proizvodnju kukuruza, svakako su preporuka poljoprivrednim proizvođačima. Opet s druge strane, stabilan prinos u nešto nepovoljnijim proizvodnim sezonama za gajenje ove kulture pružaju poljoprivrednim proizvođačima niz benefita u smislu ostvarenja sigurnih i stabilnih prinosa. Brzo otpuštanje vlage također jako bitna karakteristika ovih hibrida, u šta poljoprivredni proizvođači su imali priliku da se uvere u prethodnim godinama koje su bile, ajde da kažem, malo izazovnije po tom pitanju. Dakle, DeKalbova genetika se odlikuje nešto kraćim periodom vegetacije u odnosu na neke druge hibride u okviru istih VAO grupa. I na kraju krajeva čvrsto i jako nadzemno stablo još jedna je od prednosti ove genetike na tim nekim područjima gdje imamo prisutne bočne udare vetrova. Znamo svi da u našim krajevima Braničevskog okruga i možda u području Stiga imamo parcela koje su podležne tim jačim bočnim udarima vetra. DeKalb ima 13 hibrida podeljenih u 4 grupe. Koje biste preporučili za ovo naše podneblje? Dakle, kada se radi o DeKalb hibridima, lepo ste rekli, DeKalb ima 13 hibrida u prethodnim godinama. Ove godine imamo 6 novih hibrida koji su po nekim svojim karakteristikama i prednostima prinosni i stabilni u poređenju sa hibridima koje smo do sada imali. To su poboljšane varijante. Tako je, na neki način mogli bismo tako reći. Ono što je karakteristika svih naših hibrida jeste da smo sve naše hibride podelili u 2 grupe na osnovu tipa klipa. Dakle, imamo hibride koji su nosioci fiks oznake. Znači, to su oni hibridi koji formiraju uvek konstantan i uvek približno isti klip. Bez obzira da li ih sejali na nešto gušće sklopove ili nešto ređe sklopove, klip kod ovih hibrida je uvek približno konstantan. Dok imamo i tu drugu podelu, odnosno drugu grupaciju hibrida koji nose oznaku flex. To su oni hibridi koji imaju mogućnost da prilikom nešto ređe setve imaju mogućnost da izduže klip. I kod jedne i kod druge grupe ovih hibrida jako je bitno da se držimo tih naših preporučenih sklopova. DeKalb hibridi jako dobro podnose te gušće sklopove. Nekada se prinos bazirao na jedinici površine, odnosno na broju biljaka, to jest imali smo manji broj biljaka po jedinici površine i genetika se kretala u tom pravcu. Savremena genetika se kreće u pravcu da je bitno što veći broj biljaka posejati na određenu jedinicu površine i samim tim ostvariti što veći broj, ajde da kažem, klipova. DeKalbova genetika jeste genetika koja jako dobro podnosi te guste sklopove. Pitali ste me koje bi hibride preporučio na ovim terenima, pored jako dobro poznatih hibrida koji su poljoprivredni proizvođači u prethodnim godinama sejali na ovim prostorima, kao što su DKC 5031, DKC 4943, DKC 5075 i DKC 5068. Hibridi koji su od ove godine u prodaji jesu DKC 5182, hibrid iz VAO grupe 450, DKC 5685, hibrid iz VAO grupe 490. Pored ova dva nova hibrida u okviru VAO grupe 400 imamo hibrid DKC 4098, DKC 5092. Odlika svih ovih hibrida jeste da će ranije otpustiti vlagu u odnosu na neke druge hibride iz VAO grupe 400. Dakle, izuzetno visoka hektolitarska masa
i duboko usađeno zrno sa niskim sadržajem tuluske, odnosno kočanjke u klipu, jeste karakteristika ovih hibrida za koje sam napomenuo. Jak i snažan korenov sistem koji, kažem, u nekim ogledima i ispitivanjima utvrdili smo da se korenov sistem kod dekalbovih hibrida spušta u dubinu čak i do 2 metra, što na tim nešto težim ili lošim proizvodnim godinama i lošim uslovima proizvodnje daje biljci mogućnost za boljim i efikasnijim usvajanjem vode i hranjivih materija. Znači bolje se ponašaju u sušnim periodima. Tako je. Tako je. U šta smo imali prilike da se uverimo prošle godine, odnosno u 2021. godini, kao što smo rekli, koja je bila izuzetno specifična i teška, baš zbog tih visokih temperatura i smanjenih količina padavina u nekim ključnim fazama za razvoj kukuruza. Prošle godine bila je velika potražnja za svim hibridima kukuruza, bila je i dobra cena, sad je još bolja. Da li su obezbeđene dovoljne količine za ovu prolećnu setu? Možda je malo rano, ali treba razmišljati na vreme. Tako je, slažem se sa vama i nadam se da ste, lepo ste rekli, prošle godine su bili bolji uslovi otkupa, nadamo se da će i ove godine biti takva situacija. Što se tiče dostupnosti dekalbovih hibrida kukuruza, naši poljoprivredni proizvođači već uveliko neko vreme iza sebe poručuju svoje hibride koje planiraju u svojoj poljoprivrednoj proizvodnji. Za one proizvođače koji još uvek nisu odlučili se za kupovinu dekalb hibrida, moj savjet je da što pre posete, odnosno kontaktiraju svoje poljoprivredne apoteke i tačke prodaje, jer količine dekalb hibrida su, ajde tako da kažem, u ograničenim količinama. Ova sezona, u ovom periodu treba obaviti prihranu ozimih strnih žita, pre svega pšenice. Kao što rekao, protekle sedmice snijeg je ometao poljoprivredne proizvođače da uđu u svoje parcele, ali treba razmišljati i o zaštiti pšenice. Kakva je trenutna situacija na parcelama posejanim pšenicom? Slažem se sa vama, lepo ste rekli na početku emisije da je, ja se nadam da su veliki deo poljoprivrednih proizvođača već odradile tu, da kažem, prvu prihranu azotnim đubrivima i možemo reći na osnovu trenutnog stanja koje se nalazi u usevima, u zavisnosti opet i od rokova setve i od možda sortnih karakteristika pšenice, da se pšenica nalazi trenutno u dobrom stanju. Znači, pšenica se trenutno nalazi u fazi bokorenja, gde u narednom periodu... Do nekog 6. stabaoca. Tako je, gde očekujemo u narednom periodu intenzivni porast ove kulture. Nešto hladnije vrijeme sa prisutnim snežnim padavinama u prethodnom periodu svakako da su na neki način, ajde da kažem, usporile fiziološki razvoj ove kulture, ali u narednom periodu možemo očekivati intenzivan porast pšenice. Moram da kažem da smo neposredno pred ove snežne padavine koje smo imali u prethodnih par dana identifikovali na parcelama već prisutne i bolesti. Tako da pažnja, molba poljoprivrednim proizvođačima jeste da obiđu svoje useve i da pregledaju detaljnim pregledom parcele, utvrde da li možda i kod njih na nekim od svojih parcela ima prisutnih patogena, odnosno uzročnika bolesti. Kada se radi o sredstvima za zaštitu bilja, odnosno o preparatima koje kompanija Bayer nudi, u prvom redu misleći na sredstva za zaštitu od korova, tu je dobro... Kad su idealni uslovi za pšenicu, idealni su i za korov. Tako je. Znači, kao što sam rekao,
paralelno sa intenzivnim porastom pšenice možemo očekivati intenzivan porast i korovskih vrsta. Dakle, neke već od njih, tih rano zimskih korova, su već prisutne na parcelama, tako da možemo očekivati u narednom periodu i pojavu korovskih vrsta. Ono što kompanija Bayer nudi kao rešenje poljoprivrednim proizvođačima jeste dobro poznati herbicid sekator. Dakle, sekator je jedno rešenje koje poljoprivrednim proizvođačima nudi rešavanje najvećeg broja korovskih vrsta. Sekator je preparat koji je efikasan na preko 30 različitih korovskih vrsta. U prvom redu tu mislimo na sve najznačajnije korove kao što su palamida, kao što je prilepača, kao što je galijum i na ostale velikobrojne širokolisne korove. Sekator je preparat koji pored tog širokog spektra delovanja ima izuzetno brzo usvajanje od strane korovskih vrsta. Dakle, vrlo često poljoprivredni proizvođači nakon tretmana, odnosno aplikacije herbicidnim sredstvom, dolazimo u situaciju da dođe do određenih padavina. Sekator je preparat koji se jako brzo usvaja od strane korovskih biljaka. Malo pre smo napomenuli stanje i različitost useva, znači da se usevi nalaze u različitim fazama razvoja, pa s tim jako je bitno napomenuti da je sekator preparat koji se može primijeniti u jako dugom vremenskom periodu. Dakle, primjena herbicida sekator se zasniva od pojave trećeg kolenceta pa sve do pojave lista zastavičara, što poljoprivrednim proizvođačima daje vremena da biraju prateći korov u kojoj se fazi nalaze korovi, da je vremena za pravovremenu primjenu ovog preparata. Kao još jedna bitna karakteristika preparata sekator jeste njegova OD formulacija, dakle, za koju sam već rekao, i jako bitna stvar kod ovog herbicida jeste da je potpuno, apsolutno bezbedan za gajeni usev zbog protektanta koji sadrži u sebi. Već smo pomenuli da se u ovom trenutku nalaze prisutni patogeni u usevima strnih žita, odnosno u usevima strnina, što će sa dolaskom lepšeg vremena i viših temperatura svakako uticati na intenzivniji i brži razvoj ovih bolesti. Dakle, ono što kompanija Bayer nudi svojim poljoprivrednim proizvođačima tiče se suzbijanja bolesti lista i stabla, najštetnijih i ekonomskih najznačajnijih bolesti kao što su septorija, rđa, pegavosti. Kompanija Bayer nudi proizvod koji se zove Falcon Forte. Falcon Forte je novi preparat koji ima 3 aktivne materije u sebi. Dakle, ima odlično to preventivno delovanje kada se pojava bolesti još uvek, to jest kada do pojave bolesti još uvek nije došlo. Dakle, da sprečimo pojavu bolesti u gajenovu usevu. Opet sa druge strane, Falcon Forte je preparat koji ima odlično to kurativno delovanje. Mi kažemo da se to zove lečeći efekat. Dakle, kada se na poljima u strnim žitima već pojavila bolest, primjenom preparata Falcon Forte stopirat ćemo i zaustavit ćemo dalji razvoj bolesti. Ono što naši proizvođači itekako dobro znaju jeste da smo i u prethodnim godinama imali ova dva preparata spakovana u jedan paket koji je namenjen poljoprivrednim proizvođačima koji, ukoliko se pojave povoljni uslovi, imaju mogućnost da u toku jednog prohoda primjene oba ova preparata. Što je ekonomičnije kudikamo. Što je ekonomičnije, imamo dakle uštedu u vremenu, imamo obezbeđenje jakog i sigurnog starta pšenice
i ostvarenje dobrog temelja za postizanje daljih i visokih prinosa. Dakle, preparat Sekator i preparat Falcon Forte smo spakovali u paket koji se zove paket Plus Forte i namenjen je za proizvođače od 14 hektara i za proizvođače od 3 hektara. Primjenom ova dva preparata, kao što rekoh, obezbeđujete siguran i stabilan start pšenice, samim tim i veći potencijal za ostvarenje većih prinosa, ali pored toga ostvarujete određene benefite u vidu nešto povoljnijih cena nego ukoliko bi kupili ova dva preparata odvojeno. Prema prognoznom informativnoj stanici u Braničevskom okrugu sive pegavosti ima do 20%, znači pravo je vreme da se primeni Falcon, a možda i u kombinaciji sa Sekatorom. Tako je, pravo je vreme da poljoprivredni proizvođači obiđu svoje parcele pod usevima pšenice i da nešto boljim i pregledom utvrde prisustvo, da li se baš na njihovim parcelama nalaze prisutni patogeni. Ono što mi kao kompanija nudimo poljoprivrednim proizvođačima jeste primjena preparata Falcon Forte. Kada se radi o korovima koji nisu slični kulturnoj biljci, na primjer u pšenici ako imamo širokolisne korove, imamo mogućnost da to sprečimo. Međutim, ako se pojavi divlji ovas, šta ćemo onda? Koji je sličan? Tako je. Po svojoj fiziološkoj karakteristici divlji ovas je sličan gajnom usevu. Dakle, ono što smo mi iz kompanije Bayer pripremili za poljoprivredne proizvođače za narednu sezonu jeste novi herbicid u zaštiti strnih žita. Radi se o herbicidu Husar Star. Dakle, svesni smo svi da u posljednjih, ajde da kažem, nekoliko godina i u posljednje vreme na parcelama imamo pojačano prisustvo divljeg ovsa, karantinski štetne vrste, dakle vrste koja je izuzetno teška za suzbijanje, odnosno za uklanjanje sa parcele. Bayer je razmišljao u tom pravcu i kažem ove godine u prodaji se nalazi herbicid Husar Star. To je preparat koji ima izuzetno efikasno delovanje na najštetnije uskolisne korove u strnim žitima, ali i na sve širokolisne korove. Dakle, odlika ovog preparata jeste da je visoko efikasan i na širokolisne i na uskolisne korove. Vreme primjene ovog preparata jeste do drugog kolenceta. Dakle, Husar Star je proizvod koji nudi jedno kompletno rješenje za zaštitu strnih žita od svih korovskih vrsta. I ono drugo najvažnije pitanje za poljoprivredne proizvođače, pored efikasnosti pesticida, da li ih ima dovoljno i cena? Što se tiče efikasnosti, već smo rekli o prednostima. Savjet također poljoprivrednim proizvođačima koji žele na svojim parcelama da primjenjuju preparat Husar Star jeste da se obrate svojim poljoprivrednim apotekama i svojim tačkama prodaje u cilju pravovremenog nabavljanja ovog proizvoda. Ono što mogu da kažem po pitanju cene jeste da smo ovaj preparat svrstali u kategoriju jako povoljnih preparata u smislu efikasnosti delovanja i kvaliteta samog preparata. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, ostanite uz program Sat televizije.